Malea tala. So if you have your Bible there, please turn with me to the book of Luke chapter 2, of course. And I'm going to read from verse 8 down through to verse 20. Whaupe walu se ia o le whaupe lua se fulu for Bible, English Bible readers. You're going to silently follow along as I'm going to read in Samoan. Ia o a fionga o le tātou ali. Sai le vao o lea nuu Leoleomamoe, sa no nofo ai ma Leoleo po i lo lātou la fumamoe. Whaauta foi, ua tūmaia i lātou le angelu o le lii, ua pupula whaataali o li o mai foi a te i lātou le pupula o le lii. Ua matua fefefe i lava i lātou. O na whai mai leo le angelu i a te i lātou, aua tau te matata, a ua whaauta, o te au mai a te o tau le tala e oli tele i le nu uma. A ua o le aso nei, ua whana wai i le aio tā vita lo o tau whaola o le alii ia o Keriso. O le whailonga le nei a te o tau, e i loa e o tau le tama mea ua aui i le ie. O lo ta oto i le whalepovi. O na whafose i le o na whaatasi, ma le angelu o au mai le langi e tō tele, ua vivi i le atua ua whapeane, o le vi inga i le atua i mea o pito lunga, ma le manuia i le lalolangi o le finangalo alofa i tangata. Ua o i le langi a angelu sa ia i lātou, o na whetau tala ia i lea o Leoleomamoe, i nā tātou o ia i petele ema, tātou te vaava ai le nei mea ua whaia, ua whailoa mai a te i tātou e le li. Ua latou whataali se atu, o na maua lea o Maria, mai o Sefa, ma le tama mea o ta oto i le whalepovi, ua latou i loa, o na latou whailoa i lea o le upu, na ta ua mai a te i latou i lea tama. O i latou uma, e na whaalongo ai, ua ofo i latou i mea ua ta ua mai a te i latou e Leoleomamoe. A o Maria ua ta ofi ia upu uma, ua mawhau wailo na loto. O na foi mai Leoleomamoe o vivi ma whaftai i le atua, o na o mea uma ua latou whaalongo ai, ma wā ai i ai, pei o na tā ua mai i a te i lātou. Whamanui a te lele atua e tusa ma le whaitawina o ana fionga pa ia. I ovalo mātua lii o a fionga oelo mātua tua. Ma lo fina ngalo e whaamoemoe na ia manuia lau tangata na whai. Mātua whaftai e tusa o a fionga ua whaitawina a ola mātua titalo whetalai oele atua. Ia mātua langona lo si ufafonga. Ia whai ma whaamanatunga le nei whaitanga i o mātua loto i le tele na ualo wa lofa. Whai ma whaamanatunga i o mātou i loa, po o ai oe i ate i mātou le atua. Whai ma whaamanatunga i mātou le ao ma le alanga te tau, le eisi ala na i lo leu stai, e te whina ngalo aia i mātou lo mātou ali. Vi ia oe tuso au fionga, fisoso ani mai lo mātou i loa. Ia mātou talia ma le loto maolalo, lo whetalai mai. Le mātou iai le nei vai tau o fianga ma whaamanatunga, anga le lei mai oia mātou langona moni, le anganga o le kirisimasi whaapei ona e whina ngalo ai i lau e ka le sia i lo lava sua whai Jesu. Amene. Amene. O le vangalong na lua lea o le mea sa o talanoa tua i le vaso na te anei, which is staito whapena ona whai ngō whiama ta atele, au te whiama na o iati oi e toe mawhau yo na winga lo loto malona ta ua. I want you to really take this seriously because, like I said before, the familiarity of us with this story, it doesn't help us keep its value. O le events ma mea ta whapena o na whaia le atua mo i tātou. O le whetalai mai o le atua e ala i le kirisimasi. O le tala kirisimasi pena o whatu, it's more than just history. It's more than just historical truth. It is the scripture, it is God's word for us. It contains the will of God for any Christian, for any believer. And it always has the message for us. E iele sa vali, e iele fe au, e whina ngalo aile atua, mo i tātou, o lo iai tonu, o le nei tala. O le nei la tae au, o le whetalai mai o le atua, e ala el kirisimasi, i se whaaulu talanga whaapea, o le Feiloaiga Leoleomamoe. Pe whaapea, ina ua Feiloai Leoleomamoe. When the shepherds met,
o le Feiloaiga Leoleomamoe o mamoe ma le Leoleomamoe sili o Iesu Keriso le pe ona masani ai I tātou e tusa e ma le whaitau. You know, everything changed when you met this shepherd. E suia mea uma pe a whapea o oio sa tangata ua Feiloai ma le Leoleomamoe lea. You'll change your ambitions, you'll change even your friends, you'll change your religion, you'll change your God. It's changed your positions, it's changed your habits, it's changed your lives. E suia mea uma ia te oe. E suia o manatu na tunga. Ua leto e selfish o manatu. E suia au whamoe moenga. E suia au moe mitinga. E suia lo ua tua. E tusa ma le definition o le upu atua. E ke leo koe ifo ia te oe lava. E te leo toe sa ili me e te manao ai. E te leo toe nau ia tau lava o le whamali e ina o manao. Aisea, leanga ua whaile atua ma ua tua. Aisea, leanga ua Feiloai oe ma le Leoleomamoe sili lea. Fai maila le tuspa ia, o le talano atu, mai le context, mai le sio mianga ma langona o le festive season o lo tato iai nei, I le Kirisimasi. A tuto wha emo ia te oele mea lea, I le winga moni lava o le Kirisimasi, I le tolu sifuma le ono tusi Ioane Masani ai tato John 3:16. If you can put it on the screen, otherwise, no problem, because all of us can memorize that verse. Ma le fionga pa ia ale atua, ua whapea lava o nā alofa mai ole atua I le lalolangi, ua au mai ia ilo nā atali I pele to tasi, ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia, a ia maua ia le ola e whaavavau. Tele tustusinga, tele aoonga, tele pese, tele tala, tele manatu whatatau, Ile nei aso, pe mongi lava le aso luas fulimang whanga o Iesu, pe moni lava na whanau mai Iesu, pe mongi lava o Iesu o le atua, pe moni lava o le atua o le utuntangata ala Iesu, pe mongi lava o Maria na tau pou ai whangau mai Iesu, o le mau fasili ese, o le tali o lor kuspa ia, a pe taiane e lema whai le lolangi o na mau o le tali tonu. Mea lea, e o mai lava lato I ma lato tali e tusa ma I lato. Tusa mau nato manatu ma awa onga wha pau pe ona manatu natu iai. O mea la ale tua, e whai a tusa le whasino mai ale tua. Whaftai le tua I lana e kalesia o loo iai lo tato ta ialanga. O le fionga pa ia ale tua. Se manu wha pe ngei foi o tafe foi tato o le ta whenga le o le create. O le whau o tato theories ma le wha moe ia whape ngāo whikaui ma tusa I mau tātou māsor salonga. Pei tau leo Kerisiano, e le whaua I lunga ni māsor salonga, e whau lunga o mea moni na tutupu o le talwhasa o le pito, o le whina ngalo, aua I mai o le atua, e ala I lana fionga pa ia, le tusa pa ia, pe ono o tātou whaitau e I le neitai au. Whanau le atua, that's Christmas. O le tala na le Christmas o le ua alofa mai le atua, ua whaaola mai le atua. That's the Christmas we celebrate. What? God loves us. God save us. O le kalanga kuspa ia fa mai ua alofa mai le atua. Le alanga mea fai na ia whaaola mai I tātou. How? He gave his son. O le atua la, o le atua e alofa ngā upu. O le atua e alofa whaatino, e alofa e whaile tino o le alofa o le atua. O ai, o Iesu Keriso, mea kara kuspaia, his love. O ia o le alofa lava lea. Po ala le mau pisa ma le mau vevesi o lo e ngilo langi, e o lava le lau Kerisiano sadly, o le winga moni lea o le Kirisimasi o lea, ua alofa mai le atua, ua whaola mai le atua. We are loved by God and we are saved by God, and that is the truth we celebrate. O le upu moni lana, o le mea moni lana, o lo tatou whamana tuina. Ai matauina se mei o le mea mata ina, o le whamai, e le aise isi lava savali, le isi lava savali, e silia kunga ilo le nei savali. E le isi fe au, e leise isi message, e leise isi aonga, e sili atu nai lo le nei, fe au sili atu lona tāua. O le sa vali e olai, o le sa vali e fau, o le sa vali e le I loa mua. E se tasi, o le sa vali e le I whaia se tangata, a o le fina ngalo tūtua tasi, pule au mai o le atua.
O le whailoaina mai la, o le whanau mai o le alo o le atua, e le whailoaina i se tupu. E le whailoaina ini ta mali. E le whailoa mai i se osi taulanga sili po ni tai o tapua inga. E le muai whailoa mai i se whaia onga o tūla whonu. E tusa e male tala sa tātou whaitauina. E lei muai whailoa i se tai tāua mani tangata tau loa. Aia na whailoa mai i ni tangata whātau waa male le taulia. O le kala kuspa ia, ma wha ma suenga ua whaia, o Leoleomamoe atunu ia, e le amana ia lo lato leo ise whamasinonga. Their voice is not counted, it's not valid in the court. Why is that? Because they are the most untrustworthy people. No one cares about their opinion. Literally living with them, you can smell, they stink. No one cares about them. And if you look at the context of this story, they are now there for the census. And at the same time, while those people are in town, rushing in, flooding in to be recorded, these people are in the field looking after their sheep. What that tells us? Can you imagine the difference that would be made by if God revealed this revelation to King Herod? Ma whamako le ase suinga, peang whape whailo mai le atua, le upumoni, le tala le leo le ola, le sa vali e sili aku ngai lo se sila sa vali, i le tupo he rota, i le keimi lea, pe whailo mai, i taita inga aloma, i le keimi lea, wala oloma le pule le rolang. Can you imagine? For me and my imagination, the whole world will become Christian. O le rolangi a toa, o le avea ma Cristiano, e sea, le anga o lau whailoa, e amanga ia. E sea, langa lai ave tangata amana ia, ai au mai le tala le lei o le tala sili, ave kanga au piko sili o na whatau wā. What God is trying to tell us here is, one of the main things is this. It's not the messenger. It's the message. And that is one of the truths that hinder the word of God today. People are worshiping, people are admiring the messenger more than the message. Wa sili aku le amanga ia, wa sili aku le kea, sili aku le whaalolong ia, le matau le fefe, le popole o kangaka, i le ave feau, nai lo o le feau. Ai mai tangata au pito sili lava ona whaatau wā. You know, shepherds in those days, they were common, ordinary men. They were social and religious outcasts. They were vile and dirty men. Mai kala whaakakalis ka māloang pēwa pēsa olo whasamoa, e a mio leanga, e a mio vālea, e maka aiku, e le mawhauwhau. Paula wangau le mea leilo e lātou, o mā moe, matū maanga lātou, e le kusa e male ilo tangata lautele. O le ale wingar kala, they were vile sinners. And yet God chose them to reveal His truth through them. Soteriologically speaking is this, e tusa maonga whautanga o le nei, ea, o le akal ngau kak whautanga, e le whaatali le atua se I ele lei. Whamekal le atua, whamekal kuspa ia, while we were yet sinners, Christ died for us. Whapenga umarau li ia, au whai me masang iai. Au Leoleomamoe pe onga masang iai. Au whai, a whapeo whaingilako chokes, ai longa iai se chok le lei. Ngau kalavalea, ma kalale whetaui, o winga whape ngā whasiasia ma amu ma masang iai tātou. A me kala, ale tuspa ia, ua tū mai le angelu I o la tōrunga. Au whai tau le talale, I want you to see God moving. I want you to see God sovereignly moving through this story. Ma le whamoe moe inga ina ia lavea ina I tātou. O le kaualunga ngā mea uma. O lea, ia vi ia le atua e ala I mea le atua e whai. O a mea le atua e whai, whaola inga I tātou. That's why you're here. That's why we celebrate Christmas. That's why you come to church. That's why you honor His word. That's why you always incline towards the understanding of the word of God. Why? Because God saved your soul. You know how valuable that is. You know the price that God paid in order to have us as His worshippers. Le kala la Christmasi. O mea ngau ki whimanga tātou te wawa aia I le Feiloaiga lea, le mafutanga lea, le whtauinga lea, le whailoanga lea ai. A Leoleomamoe o mamoe, ma le Leoleomamoe sili.
o Iesu Keriso lea. Tele tangata o fisili, why shepherds? I say, I'm no filifili, ai Leoleomamoe. Well, God always has his reason. O le atua, ele whaia fua se mea. So se mea lawe mingoi mai ele atua, e ia na mafua anga. E whaiwha mwhamana tunga e tātou. O ani mea o tutupu le tātou o langa, o ani mea na tutupu le tātou o langa, o ani mea o le atutupu le tātou o langa, o te whiama nao ia i loa le mea monele nei ea, e iai mafua anga a le atua. God always has a reason. E iai mafua anga a le atua. O le mea mua, ke whiama ngao lava ia te oe, e te mana tu natu ai i le nei aso kirisimasi matango whē. O le nei, o le whate ia, po o le ofo tele i le whailonga. O le whake ia ngai ai i Leoleomamoe nei i le whaalinga na whailoa mai e le atua. I want to read verse 8 and 9 once again. Markakus pa ia, sai le vau o lea nu Leoleomamoe, sa no nofo ai ma leo po i lo lato lafu mamoe. In the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. There were some shepherds. Tells us, allow me to assume that there were other shepherds, but they were not in the field. Ngai iai si Leoleomamoe, e masalo wa iai o le tusinga ingoa. O Leoleomamoe, a few of the many, whamai, ngai iai i le fields and keeping watch over their flock by night. Pero fato, o le teimi lea o le tusinga ingoa. E te tau ona iai umatangata e tusia o lato ingoa. A le iai Leoleomamoe ia i le whanua. But in fact, we're not going to put aside, we're not going to leave God's sovereignty here. God write his own story, for his own history, for his own glory. This is one of his story. Olea, o kupu mea uma mea whapena, alo iai le vao Leoleomamoe nei. Mamelo la ia kakuspa ia wha uta foi, ua tu mai ia i la tau le angelu o le li. Sau le angelu. Misi le tupu o tangata o le atua, misi fai fe au i longa o tangata o le atua, misi fai a onga ka ua o tangata o le atua, ai alu i tangata, koi kiki aka o tangata o le atua. Tangata e le kea lava la atou ia. Ako mai le context ka ko sa moa, ele ialu I fai au ele ialu I kanga kai longa mamatai silo nu anga alu le au fai maumanga I pe alu le au fai la pua pe alu le oli la ele loa la kongi me kupu kongo loku mapulenga nu ulai kai lengo ngofo yuka fai le faiva o le tautua kanga fa penga kai fa penga le alu le tala I fa melora ia ua pupula fa tali oli o mai fo ia te ila to le pupulo le li I want you to notice this. Ua matu a fefefea I lava I lato. Ua matu a fefefea I lava I lato. Ole an ASP vai mai. And they were terribly frightened. Ole whawhita uli lea. Whana ole atua. Ole whawhita uli lea o aso nei. Matangata lolotu o aso nei. O le alfa fikauli, ua leko I ai se ofo. Ua leto I ai se fefe. Mea whakoi, the enemy of this celebratory season is familiarity. O le fili o aso ngei, whamanatu ma aso o tau tātua sa whawhiawhia o le masani ai. O le almo kupu, ua leko I ai se ofo, ua leko I ai se fefe, ua leko I ai se kei. Mga o mia al koe fefe o kākou, mga o mia al koe ofo o kākou, mga o mia koe matua te o tātou oisea, leanga e onga, e ke le, e au ngā e tā ua, e mamana le fe au lea. Pena vau feaku, o lo fefe o lo matau, o lo wawa I le tua, e whaalango I loa le lei o le tua. God is not just the loving God, He is a jealous God. And He required our obedience, our honor, our worship. Ele ngau se kua alofa, o le tua fuā. O le ane fuā le tua, e fuā le tua, pe a piko uma lunga isi mea, muli atua ia. O le fina ngalo le tua, le whanau le tua. This is God's will.
He has to be God, and God alone to be the object of your worship, to be the object of your fear, your reverence, your honors. E fina ngalo le tua nga oia lava ke ava iai. E fina ngalo le tua nga oia lava kapua iai. E fina ngalo le tua na oia lava te whawhiawhia iai. Ole vai taule nei, ole vai tau o whawhiawhianga. Oi whawhiawhia, ko kiki ale ise me tau ai, ma la vea ai, ma fea ai, le whawhiawhianga o le tua. It's all about us now. It's all about entertaining us. We play music, it's not for God, it's for us. We go out, it's not for God, it's for us. We say things, we put a party, it's not for God, it's for us. We go camping, we go picnic, it's all about us, entertaining us. And we neglect or even forgetful about the main purpose of this event. What? It's for Him and for Him alone. And that's why we have Christmas. O lea tua, lea, e anga lea kali le whai mai alofa ia tātou, ngā ia fōai mai, ina i ola tātou, lea tua le nā, that same God is a jealous God. That same God required worship from us, honor from us, obedience from us. Lea tua le nā, le alai ngā whai kako kirisimasi. Le tua na e alai ngā whaia mea lava tātou te whaia male wha moe ina ia vi iai. Lona suafa. Mai la kala kuspa ia. Ua matua fefe lava i lātou. I oise si ale fefe. Oise si ale fefe. Ole whamai, ole angelu ole alei. Ai longa ngā wa ai mo le ole ia se angelu. Ua mamasangia e tātou a whapea o limas fulu ngai o kausanga o le limas fulu foi ngau o kaimi o e whaalongo i le launga lea. O le kirisimasi lea. O le limas fulu foi ngau taimi o e whai tau i le tala lea. Wa vela lo whai kauso. Wa vela o whalong so. Ma mea wa e leko e kei ai, ma e leko e ofo ai, ma ua e leko e fefe ai. Ase a, ua mamasangia, ua leto e mana tunatu lo loto e tātou, mai kala kuspai e iwa, mai kala a luka whatai a Maria whamai, ua mana tunatu lo loto o ia, i nei mea. And we have to take that attitude, seriously meditating about these truths. Mana tunatu lo loto I mea monine, whanau lea tua, whakoa mo I lava le celebrating, e oe ole kirisimasi, whato a mo I lava le fia oe, I le kirisimasi, ina ua e loa tonu winga ia ole kirisimasi. The world is celebrating. The pagans are celebrating. But they celebrate differently from us. They have different reasons of their celebrations. And we have different celebrations. We celebrate the truth. We celebrate our Lord. See, the demon, the Satan is so subtle. It's so disguising. Fameka ai sau ia Christmasi ai mai le lolangi ia meo reindeer, Santa Claus. No room for Santa Claus in Christians' Christmas. There's no such thing as Santa Claus. I was listening to one of the Christmas songs last week, and they say, you better watch out. You better watch out. Santa Claus is coming to town. You know, it may not Christian, but that's really true. You better watch out, because Satan is in town. Not just coming, he's in town, and he's right there, settled, comfortably, effectively in his evil work. Olo ia inga ki Apollo, ma anga whainga kau whaasese. Whai aku le Christmasi, ai mai malako Santa. Whai aku whamanatunga o le maliu tanu mia mali tua Yesu, ai mai malako Bunnings, Easter Bunnings, Easter eggs, all other sort of things with the Easter in there. It's not like that. Ale makala la Cristiano, ale a ina le tatou e ka koke pe pese kwa ia I pese ia ale lolang. Tatou te muli atua ia I mulmulinga ia ale lolang. Afi ai sukalaki ke mo Easter, fa kausa sukalaki. Don't buy Easter eggs. It's paganism. Afi whainga me mangere Christmasi, don't imitate Santa. You read history of Santa. It's not something good, and it's nothing Christian about it.
And it's not a father of Christmas either. Maybe a father of Christmas to those who don't know Christmas, but not to Christianity. This is our father of Christmas, the father of Jesus, the giver of life, the forgiver of sins. Ka maanga o Kirisimasi a tātou. Feiloaiga, ka ngu marisa valilea a me karakuspa ia, ua matua fefefe ai lava i lātou. Ngā mo i le fefe. Whawhita auli pe o whatu aso nei, o le koe se fefe, a ie fo le fefe, e le mo i fefe. A whenga uloa fefe le mo, o le fefe le mo i le ingi action. These people fear God. And what? And they acted upon. Na mata tau le tua mamingoi, ele se makau ngofo. Ele se mikau moi. Ele se fefe, ele se ngayo. Don't tell me that you fear God and you never obey God. That's pretending fear. Fear leads to action. Fear leads to obedience and love for God. O le matau moni, o le fefe moni le tua, e uskai i le tua, maava i le tua. E alanga le ofo le skersiano, le anga le manatu mamafa iai. And that's the truth. I just cannot excuse that truth. E alanga le matstau tātou, e alanga le ava, e alanga le uska ia tātou, sa valia le tua, e māmasangia ia tātou. E le Leoleomamoe la anga fefe. And can you imagine if it was you that was there? Ke rosi mea fefe lau lia, wala to iloa o le sa valia le tua. Wala to iloa lo lato le worthy. They realize their unworthiness and the holiness of God. They realize that they do not deserve to be the recipients of this divine message. Mea nga fefe ai. E se alenga pa ia le tua ai ami o valea la tō. E mama le tua ai ele lea ma palapala la tō. Wes kemi ke fesilie o lea esa ua ami o ua tum ua tonu e te tau ai a te au le langi a le tua. E te tau ai a te au le ola whaavavau a le tua. You know, sometimes you just listen to the message or you just read or you just go about the Christmas and it's like nothing to you. It's like normal. You treat yourself and make yourself look like you deserve everything that you have. It makes you feel like you're worthy of salvation. Not even a bit of it, not even close to it. Nothing in us, nothing that we did, make us worthy recipients of God's salvation. It was all His grace. Ai mga kuaran menga, e sa o ai lau whamanatunga, e sa o ai lau celebration. E kele whakarkali ai, i aso umor kausanga, whakoai o ngā lava Kirisimasi. E le kele le lei ai kausanga umor kausanga, whakoai a mio leanga lava le aso Kirisimasi. O isi kemi le nā tua ka kou, e ke pa ia i aso uma, ai au me le aso, e kaunga au piko silinga e pa ia ai whakamala ai. E sia, se selo i loa, se sele mawhauwhau, e le tonu le sa havali, ngā ke whaalongo, ma teu te tonu o lotu. Oso e kaunga piko sili o ngā paia i Kirisimasi, ma o la whawhetai i Kirisimasi. O lea, o aso Kirisimasi. Asia, e manatua e tātou le lava, e manatua e tātou le ai se mea i kākou, e manatua e tātou le tatau i tātou. Alani mea kupu o le whaamaua lalo kako loko, ma whaamaua lunga le vi inga o le tua. Asia, ua manatu mai o ia. Ua mana ia i tātou e ia. Many Christians think, they act like they worked out their salvation. You walk, you work, you act, you talk. Everything you do reflect like you work hard in order to be saved. But nothing. Lei masau mea nga whai. E te tau ia te oe, le alofa o le tua. Whangia Kirisimasi ma whamanatunga ia tātou e kalesia ma tātou a inga, mai la tolo whapenganga wharongolongo mai. E le ka whao ka pule oe i lo o langa, a whamoe moe oe
e alu I le langi ale tua. I'm rushing into conclusion now because I want you to see something first before I finish. E lua me I, fai mai kala kuspa ia, o lo o toa, whaola, o le Mesia, o le ali. The word there, it's not translated here. Most of translations is the word humin, means your. O ia, o lo to whaola, it's your Savior. Many of us today live in a life, Jesus is just the Savior. No, He is the Christ. He's the anointed one, the fulfillment of all these prophecies. And the most important thing that we ignore is this. He is not just the Lord. He is the Lord. He's the only Lord. O ia o le ali, o le kala, o ia o le pule. He's the last saying. He's the order giver. And we are here to submit to His guidance. Sad to say, we only consider Jesus as Savior, but not as Lord. Why do I say that? Pule akako ikako me fai. We only rush to Him because we want to be saved. But we don't rush to Him willing to know His will so we can follow. Wafai Yesu mafa'ola only. Yesu is more than just a fa'ola. Oi o le ali. Kilisi masila e ke longo fia lava celebrate that kangaka e mafau fau wanga fa'ola ai le ali Yesu le olanga. Ea e pule oe lau me fai. Kele me atangi ai ele oli I Yesu I le olanga o tata Kirsiana. Kele. Ai a whapupu au se lenga kasi o le ona inga o le fina ngalo o le tua. Nanga alanga whai umamea ka kou ngai whai a contrast with the will of God is because of that. What? Lack of honoring of His will. Lea mga ia tātou le fina ngalo o le tua. Whawhika aulinga yasu nei whanau le tua. We're lacking fear. Wale koe kei kako. Wale koe fefefe tātou. Wale toe matatau tātou. Ile sa vali. Think of your sins. Think of heaven. Think of how undeserved you are. Ile langi ma le ola whavavau le tua. Let me repeat myself with this. Ele whape pule oe. Ele whape lea lea su lo langa. Ai whamoe moe mai fataltali ai oke ke alu le langi ma le ola whavavau. Don't be fooled. Don't be deceived. Don't be misled. Only those that Jesus is Lord will have a sure expectation of that day. Ngor kangaka ngor ke siango e ali ya Yesu le olanga e tonu masao malema salomia lana fataltalinga ile langi ma le ola whavavau. Ai le whape ole ali o e lava lo olanga. Ai whapea o e alu langi Yesu. No. May this Christmas be the good reminder to us of that truth. Olea, Christ is Lord. O mai lau ma koi whai mai, where is the King? Where is the one who born King of the Jews? O whea o iei le tupu. O le whesili, o li Yesu lo o langa. O tupu Yesu lo o langa. When I say ali, o le pule. When I say tupu, o le taunu ungo lau au nanga, o lau serve. You're not serving a pastor here. You're not serving people here. You're serving the King. You're not following anyone or ideology here. You're following the Lord. And the Lord asks your permission, your submission. The Lord requires your submission. Como le New Testament il fatununga fear. Why? Because we need to fear God. It's a good thing to fear God. It's an act of obedience to the order of God to fear God. And they were terribly frightened. Ua matua fefefe I lava I la tō. Upunga ngai whaaliliu great fear. You feared with great amount of fear that you want to do whatever will be asked of you. Ko inga fefe nga, you know, if I pay a mawala over o kamanga, kisa wha yung avai, ala ur ko inga le awur suo. So se wha ko ngunga pe o eke fefe vale, eke alu pong sa, wha ko inga alu ngei au ka mainka amu mang popo mang, le level pol pong sa, it's nothing to you. Why? Because you fear.
Wa e fefe lau ko inga. Whapenga umale mea le required. E alanga le sky, you don't fear God. And you know why you don't fear God? You don't even know God. Loving, powerful, jealous God. Righteous God, holy God. Ia vane Krismasi, e toi whaafou wai le ofo kako. E toi whaola ola ai lau kei. Maloa lofa i le ali o Christmas. Ke longo fia mo me or kei mo I mar kei pelo. E mo kaka oi, kalfa au leva ngai lo aku. Au le kei mo I fongari. Ke va ai ko ako kiki a per fak mo ke ia. Ke inga mga omir ke ia kako. To revive, refresh, renew this message. Ia tato lua olea. Ole faalinga por sa valina tuina I Leoleomamoe. Look at verse 10 for me. Ona fai mai lo le angelu ia te lato aua to te matatau. Awa faauta o te au mai a te o tole tala e oli tele I le nu uma. Awa o le aso nei u whanau mai ai le aio tā vita lo o tō whaola o le alii ia o Keriso. Lo o tō whaola. Exclusive. Lo o tō whaola. You know, Christ came, not everyone will be saved. Only those who are recipients of this grace. Only those who are recipients of this message. Only those to whom this message were revealed. Fai mai, lo tō whaola o le alii ia o Keriso. Mai lo fai pusifu male lua, o le whai longa le nei a te o tō. O le whai longa, e loe o tō le tama mea ua au I le ie, o lo ta oto I le whale povi. Can you imagine, if you're good at that, like me, I can imagine anything. Can you imagine when they say, o le whai longa le nei, o le whai longa, tō te tau atu le pepe lai aui I le ie. Ai le umai ngā mea, o whela ie, lai I le whale povi. O le upunga whao ngā le kuspa ia, le original language I, e whaaniliu o le manger. O le manger, pese container, whanga le pese kamai kapu, e whawhangai mangu pe kuai vai e ingua ia mangu. O le whailonga na ngā. Anga le eid whailonga le. Ngā oku le uli ia, worship ma le mauti noa. This is the exact baby that the angels was talking about. O le almere kan whao kalo, e ka o kuia oi, whaalongo whalelei sa vali. Whaalongo, whamei o le whailonga, o le whailonga, tō te mau atu le pepe, o lo au le ie, e le umai ngāwhe mai, o lo o totonu o le me whawhangai manu. Le anga a le lei lau whaalongo. E laku o e ka pua il pepe iku. E laku o e se le pepe ka pua e, ia polo ka pua e fo I lau lava pepe. O e senge yaso o whasa mua ka, o aso la ka whalong, if you want to call your girlfriend or your wife, you'll say baby, pea wha pala. A songi o whasa mua tātou, pepe. O ke whiwhea ka ole upunga ia lesi ke o whia pepe lesi. Because she's not a pepe. She's a mother to Toa and Jeremiah. Ame mai o le whailonga, o lai au I le ie. A lai ko kongo le me whanga ia manu. Ta puai ma le mauti noa. A le ka puai ma le mauki ngoa, e whanau mai lo whaalongo le lei I le saavali. Pero on whaak so, ke le ka puai inga, a whiang ka puai inga, o sao le pepe le ka puai. Whiang ka puai inga, o sao le atua le ta puai. Ai alanga sel pepe la kapuai, alanga sel e tua la kapuai, e le whaalongo le lei. Not everyone that go to church worship the God of the Bible. Why I say that? With much assurance, because not everyone is willing to listen to the Word of God. Can you imagine if these guys did not hear the sign? O le whailonga, ala whailonga, langa, e ke le pepe whangau la so ngā. A whangau loa, whai mai ia tupu e rota, whakio, whasioki malava pepe.
Ele ngau Yesu la pepe whangau ngā, ai whawhitai ngā whaalongo le Leoleomamoe i le sa vali, o lea, o le pepe le ngaka i ngā au i le ia, e au i uma lava i le ia pepe uma. Ai palu me ese le pepe lea, i le ngaka o lai le whale povi. A lai kukongo le me whangai manu. What is the message? Listen to the message. Seriously, open-heartedly, and receptively. Whaalongo le lei. Ile sa vali. O le sa vali na tuina i Leoleomamoe o se sa vali tāua. O ngā fianga le o mai tātou yaso nei. Third is this. O le lato tali atu i le sa vali. They react. Whai upos fulma le 5. Mekara tuspa ia. Ua o i le langi a ngelu sa ia i lato ona whetau tala ia i Leoleomamoe. I nā tātou o ia i petele ema, tātou te vaavai i le nei mea ua whaia, ua whaailoa mai i a te i tātou ele. I want you to see the immediacy of their reaction. Straight away. Ele mankua, o lei o i le konga vau i le pō. Whamakanga i Leoleomamoe sa moa o le a se talai whai. Whamakanga whapeo oe o le aso manatu. Whapea i whaftai le atua mo le sa vali. Kako moe ranga leopong sa se o kao kako. Immediacy. Straight away. Whai mai ona whetau tala ha ia i Leoleomamoe. I nā tātou o ia i petele ema. They received the message. And they began saying to one another. Teamwork. Whetau tala. E mau ki ngoa e le se kau whale angangan me reng whai. E mau ki ngoa e le se muinga. Mau ki ngoa e le mkanangoanga ingi mea leanga e le vi ia e le atua. E se ameo kei loai, le angor sa vali le ngameo sa vali le lei, o le kongu leo whai o le kongu le lei, ina ia whai le mea le lei o lea, o e vai pe moni, o e vai nei whatau nuinga, ma le wha moe na ia vi, ia le pepe lea ta o kako le pepe o Christmas. Whaalongo mawhai. Whaalongo maustai. Whaalongo ma-act accordingly. Whamei ua lato whaalongo o na lato wō ai lea. Mai tātou wō e vai le nei mea ua whaia. Ua whaailoa mai i a te i tātou. How long? How long since you being the recipients of this message? How long since you discovered, since you heard, study, understand this message? Lale umi, ka unga whai tātou mataunu unga o le nei sa vali. How many Christmas you have celebrated in your lifetime? Wa whiang kirisimasi wa e whamakakua. Wa whiang i kaime ki whaalonga o le nei sa vali. Alfisili, o iai se whetau talatalai, o iai se e o e vai, o iai se whia kapuai. Pai whai upo sfulma leono mai, so they came in a hurry. Ua lato whata alise atu. Ele se hurry le mea lea. O le hurry lea. Why is that? It was so important to them. There was an eagerness in there. There was strong desire in there to discover, to know, and to worship this baby who was the Lord and the Savior. What's the message for us? Fatalice el tato taliatu. Don't ever, one man once said, the number one lies that people today believe is this: we always have enough time. We can never have enough time. Maka kuspaia, evangelically speaking, mai ua matua, ua afu, ia le whanua, ai le lava le au whaingaruenga. Never think we have enough teachers. Never think we have enough pastors. Never think we have enough churches. Never think that. Never think we have enough time. We don't have enough time. And that's why we should follow the modeling of these shepherds. Olea, rushing in. Fa'ata'alise atu. Mai ua lato iloa o na lato whailoa i lea o le upu na taua mai i a te i lato i lea tama. You know why they did that? You know why they revealed? You know why they made known the statement? Because they know the statement.
You cannot make known something that you don't know. Okay, come down to this. Olea, please, on sai, sao le loku. Please, on sai, sao ea o ina tatou la fiong pa ia ale tua. Why? Because if you're a Christian, you are obligated for that truth. How are you going to put that into practice? Go and tell others that message. Now you're saved. Go and save others through this message. And how can you spread that message if you're not a recipient? How can you spread that message if you have no knowledge of that message? Can you see the pattern of evangelism here? They receive the message, they know the message, and they react to the message. They spread the message. They made known the statement which had been told them about this. And all who heard it wondered at the things which were told them by the shepherds. You can see two kinds of recipients here. One is receive and act upon. One is receive and no action. O le ngofak wa kaunga o ke mikau ke ofo ai ko fa manga ku ka ko ofo ma ka ko ke. Ai ele uri I ngofo. Ai le se me nga fai. Aja, ele se tala ta ua I. Kamai na ofo o ilato umo ena fa long wai u ofo ilato me o ta ua mai ya te ilato Leoleomamoe. Ofo mo ofo ya fali. Ofo le ai se me fai. Ama ia o Maria, o ta ofia upu uma, o mawhauwhau e lona loto. O na foi mai Leoleomamoe, o vivi I mawhawhatai le atua. You know, the other funny thing I was thinking, if I were a shepherd, I would be a little bit of complaining here. Because I know and understand my profession is very low, is social outcast, is no one care. Whapea ka ika ia, ai ata maual tala lei, ai aka le koe Leoleomamoe. A pea ka ika ai a whaika ika ma ala vaa o le tala le lei e ola ai. Fa pea ka ika whaika ika ma first recipients of this message, ai a sui e lotu tūlanga. Ai a whaia ia umalo ia, ai a ule koe Leoleomamoe. Ai le ai whamai kala kuspa ia, ona o mea uma whamai, o vivi ma whawhetai I le atua, amakanga mai, ona foi mai Leoleomamoe, o vivi ma whawhetai I le atua. Tau nui a te oel tala lei, act upon le tala lei, whai o tangata vivi I le atua, tusa man whasingo mai al tala lei, a koe fo ia e loto o lua, ma lau whanau, ma lau ngā luenga. Langa ia ele sia o ngalo whai ngei, ele mga o le atua e whai oe ma insingia. Ele mana o le atua e whai oe ma salu la pisi. Don't do that. E whai a oe ma whai la unga o kuspa ia, ai koe fo ia e salu la pisi ko whai whai ngā luenga. That's the thing here. E pule ale atua. But the thing is, ia tātou I loa le lei, o le mea ngai whaupopo I ngā, o lea, e le mea whaupopo le I, mai o toi fo I Leoleomamoe, listen to this, o vivi ma whawhetai I le atua. I say, me o vivi ai, this is the answer. Ona o mea uma wa latou whaalongo ai, ma vā ai I ai, pe ona tā ua mai ia te I latou. We have numerous reasons to worship God. Le mawhaitaulia, mafuanga e ao ai ona tātou whawhetai ma tapuai I le atua. O mea o tātou vā ai, o mea o tātou whaalongo ai, o mea o tātou maua mai, whai e tātou matangata whawhetai ma vi I le atua. Have you ever thanked God for your brother sitting next to you, or in front, or behind you? Have you ever thanked God and worshiped God because of your church, because of your leaders, because of His word? O anga whiske mulmulinga e whawhetai le atua o ngā kako media team. O anga whiske mulmulinga e whawhetai le atua o ngā le au vaenga e whaile projector. O anga whiske mina e vi I le atua o ngā ole whaiva behind the scene a kakawhangau o le lau atu lau mai. O kaimi le mawhaitaulia e o mai e kamwhaia o pese in spite of their busy schedules. O ngā whiske mi ngā e mā natu ai. I loa mi o leanga, loa mi o anga sala, a ua whaolaina I tātou le atua. Church, that is Christmas we ought to celebrate about.
Olea. God loved us. God saved us. God actually became man. God actually fulfilled all His promises unto us. Not one promise that He will fail. And that is the reason of this season that we celebrate. May God bless your soul as you hear His word.